Dobrodošli natrag na Get By putovanja. Danas ćemo vas provesti kroz trajektnu luku u Splitu, gradu koje je popularno turističko odredište, a jedan od razloga za to je upravo njegova odlična povezanost s obližnjim otocima. Vidjet ćete gdje se trajektna luka nalazi, koliko ima gatova i koje sadržaje ćete tu naći. Također, pokazat ćemo vam kako doći do tamo, ali i kako doći iz trajektne luke do ostalih dijelova grada. Za početak, trajektna luka nalazi se vrlo blizu stare gradske jezgre. Adresa joj je Gat Svetog Duje 1 i, kao što vidite, riva, Dioklecijanova palača i svi drugi razlozi zašto biste posjetili Split su udaljeni doslovno par koraka od luke. Luka ima 3 gata, Gat Svetog Nikole, Gat Svetog Petra i Gat Svetog Duje, i proteže se od rive pa sve do najjužnijeg dijela Splita. Uz to, južni dio luke udaljen je samo 3 do 4 minute hoda od popularne plaže Bačvice. U slučaju da dolazite u Split autobusom i odmah nastavljate putovanje na jedan od otoka, bit će vam drago zaznati da su autobusni kolodvor i trajektna luka jako blizu. Tako blizu da u biti dijeli samo jedna cesta. A odmah do autobusnog kolodvora nalazi se i željeznički kolodvor. Što se tiče prijevoza od i do trajektne luke, imate na raspolaganju nekoliko opcija. Prva opcija je najjednostavnija, ali ujedno i najskuplja, a radi se naravno o taksiju, Uberu ili Boltu. Kod trajektne luke nalaze se 2 taksi stajališta. Jedan se nalazi blizu Gata Svetog Nikole, a drugi je između željezničkog i autobusnog kolodvora. Ako pak želite nešto povoljniju opciju prijevoza, gradski autobusi mogu vas odvesti u više-manje bilo koji dio grada. Autobusna stanica se nalazi na kružnom toku, točno preko puta trajektne luke. Međutim, imajte na umu da su tijekom ljeta u ovom dijelu grada velike gužve, tako da ako idete u trajektnu luku i nemate puno prtljage, bolje je iskrcati se iz autobusa jednu stanicu prije, to jest na Pazaru, jer svaki autobus koji ide u trajektnu luku prije toga staje na Pazaru. Kao što sam već spomenula, trajektna luka u Splitu ima 3 gata. Gat Svetog Duje je najjužniji gat, odvojen od kanala lukobranom. Prva stvar koju ćete primijetiti, osim naravno od trajekata, je zgrada Jadrolinije. Odmah ispred zgrade, u natkrivenom dijelu, ćete pronaći i info ploču. Tu možete vidjeti sve informacije o polascima trajekata i vezovima na kojima ćete ih naći. Također, unutar zgrade je čekaonica, kao i brojni sadržaj, ali o tome ćemo malo kasnije. Na južnoj strani gata nalazi se veliko parkiralište, kao i veliki prostor na kojem auti čekaju ukrcavanje na trajekte. Trenutno se na Gatu Svetog Duje nalaze 2 veza za trajekte od i do Ancone. Također, većina kruzera koji dolaze u Split pristaje na ovaj gat. Samo 3 minute hoda dalje nalazi se Gat Svetog Petra, smješten točno na sredini luke. Ovdje ćete uglavnom naći trajekte kompanije TP Line, ali za svaki slučaj savjetujemo vam da to provjerite unaprijed. Informaciju o vezu na kojem se nalazi vaš trajekt možete pronaći na vašoj karti ili na info ploči. Kad smo kod info ploče, na Gatu Svetog Petra nalazi se još jedna, ista kao i ona na Gatu Svetog Duje. Kao što vidite, ovdje nema čekaonice, ali duž šetnice nalaze se klupe, a preko puta ceste imate i nekoliko kafića. Gat Svetog Nikole najbliže je rivi, Pazaru i starom dijelu grada. Tu se nalazi i lučka uprava, a na ovom gatu uglavnom ćete pronaći katamaranske linije za Bol na otoku Braču. To su uglavnom katamarani kompanije Krilo, ali kao što sam već spomenula, najbolje se provjerite unaprijed. Kao i Gat Svetog Petra, ni Gat Svetog Nikole ne nudi puno zaklona od sunca, tako da će vam trebati šešir i krema za sunčanje. Srećom, vrlo blizu se nalazi kafić gdje možete sjesti i popiti piće dok čekate. Zbog mogućih gužvi, preporučam vam da dođete barem pola sata prije polaska vašeg trajekta ili katamarana. Uz to, ako putujete katamaranom, raniji dolazak znači veća šansa da uhvatite mjesto uz prozor. A vjerujte mi, na obali kao što je Hrvatska, ćete mjesto uz prozor. Što se tiče trajekata, stvari su malo zeznute. Odnosno, postoji određen broj auta koje trajekt može primiti. Tako da ako ne dođete dovoljno rano, postoji mogućnost da neće biti mjesta da se ukrcate i morat ćete čekati sljedeći trajekt. Karte za trajekte i katamarane možete kupiti direktno u luci, ali u tom slučaju vam preporučujem da dođete još ranije. S obzirom da je Split dobro povezan s obližnjim otocima poput Šolte i Brača, gužve su očekivane. Planiranje unaprijed se stvarno isplati, pogotovo kada se radi o putovanju trajektom ili katamaranom.
Uzmete li kartu unaprijed, izbjećete dugačke redove i čekanje na velikim vrućinama. Ako tražite jednostavan i pregledan način za provjeriti vozni red, cijene trajekata i katamarana, sve možete pronaći u aplikaciji GetBuy. S obzirom da se proteže od rive do kanala, šetanje s jednog kraja na drugi moglo bi potrajati 10 do 15 minuta, pogotovo ako imate puno prtljage. Zato je najbolje unaprijed provjeriti s kojeg veza polazi vaš trajekt ili katamaran i čekati negdje u blizini. Kao što sam ranije spomenula, na gatu Svetog Duje, unutar zgrade Jadrolinije, nalazi se velika čekaonica. Tu ćete pronaći i automate s grickalicama, bankomate, besplatni javni WC i trafiku. Uz to, odmah ispred zgrade nalazi se još jedna trafika, kafić i mali supermarket. A u blizini ćete pronaći i objekte koji nude usluge čuvanja prtljage. Gat Svetog Petra nudi najmanju količinu sadržaja, ali odmah preko puta ceste ćete pronaći nekoliko kafića, fast food restorana, bankomata i objekata s uslugama čuvanja prtljage. I na kraju, Gat Svetog Nikole, koji je najbliži gradskoj jezgri, ima kafić koji se nalazi praktički na samom gatu. Uz to, na samo 2 minute hoda od gata, nalazi se trafika, nekoliko restorana i javni WC. Međutim, ovaj WC nije besplatan, pa imajte na umu da će vam trebati kovanice. Osim toga, Pazar je vrlo blizu Gata Svetog Nikole, to jest odmah poviše njega. I tu možete pronaći doslovno sve, od suvenira do voća i povrća. I s ovim zaključujemo našu turu po trajektnoj luci u Splitu. Ako imate kakvih pitanja, slobodno nam pišite u komentarima. Želimo vam sretan put i mirno more.